Хелен пірреміш уйхегіна бұрайт полінде Шубашқарда ожаба девештерген тыдымра харыза хигі бұзық авария зіксі дұқны. Шаг уйхын ұлтымышынже Энгельс ұраменже, вұн вишімішінже Мускав проспектінже пұрықсам жүрілні. Сылдаве мініре авария бұлына вырынзіне хыжан ергене кәрсі бідереш, ұйду және ұйду. Рашей халық фронтен чываш ендре уйрымменне хастарызем хула администрациян ишлеген зембе пірле лару дұруба вырынашетсе балаш сіреш. Візембе пирен пулдарулық ушкнеде шуладу хрем. Энгельс ураменче парахсем раштаван ултымышынчех шурална. Ундан байырне ытла ертня. Юзавешізем вара халі девешленмен. Объектшын плюс бірлешу явапла. Компания репілдерне тұрықы жыдыдымне шиінчех юзама пышлана. Анчақта церлі сылдава була эш вараха гайынам. Шумырзым жуны берге, шынсалартына берге. Еріне Кандыр район зенже денумай. Кадр Максонскisi тухсанында шамба предприятие, пиротехника бараганны, потом техникана в основном ярза сейчас не устранят туны жере. Шамба вара тундугун биринчи авасы булмаре, евро ытларигун, тадамалла чавза хадерлеремер. Улуштарма трубазыне, но пирин проблемазым бур шинзем пур специалистам чирлеше. Это пармеш и иттемеш, пирин специалистам еще щитмеш. Биде вакансий замнумай. Материал сембе еврлых семщук, пөтімбек шеделік лепілдереща плюс компании. Шедес вғытра еше вишлеме шантаращы весем. Халық фрончен хастары сем шакнада балар треш. Оша тыдымеші вғынче пілу журчы вырнашна. Юзав пына лаптак вренеген сем шань пызык харушлық кылар затаратать. Он таврашне кирлепек пюльмень. Школа чизем варачавна шатак семші вғынче выляща. Тада тепр пызык авария Мускав проспектінче иртне итларикун булна. Юзава пула кунтешула приенчень хупныбе машинсене ирце жүреме чермавла. Лапта крешсене рабочий зем вешлени беперех пыльтереще явапла перлешуре. Юнгунунде уже подемча участок не улуштардымыр. Шырны участога кашпа подерзе уже бадымыр. Паян уже тепловой изоляцияне кайла восстановить турымыр. Халь лотоксене кайла витреш. Рубероидсын беле гидроизоляция даваш, шиалдан раствор бала стяжка даваш. Самахмай Шубашкар и Гебинте ширим перемыш шултата плюс компания бе концессии килі живяла пусна. Перлешу хула хучала хинчи объектсене ошапати вештере сэше ергеленешень, ошатыдымне пахсатынышын, вохатратера слевсемпе юзавсем иртернешень яваплам. Трубазым ширеш, шамба. Хай вағытынже вежех вағытыра улуштарза бұман, көкша денге жетсе бұман. Шана була, вот, износ хал, 70% житры, 70% патне Шубашкарда, шак теплосетсен. Шана була, жамит, ябалазым бұлда дуғаш. Палла хиллихи вахытра парахсем жүрілны пызык чермавгалар затаратать. Юзав бына вахытра шинсень вахытлых оша сарлармативня. Унсыр пушне халық фрончань хастарисене хел пушланман аварии нумай пулны пашырхандарать. Позембе договор заключат тунишне по ауту плюсанде хуларисем галареш возем пиде бузык организации, пиде ергелі организации, сен техники де буршины зембе бурдезе, а по ихигун курапор нумая был земзем шукка. Нумая был земзем шитмеше. Возем галандырых тохорвуны подырмақ сексен дұхны халхи ожапаны вғытра шулдалық пұшланығы наға. Яланақ шағымек өзен тозылза бұрзан хулара, тада пиден нумай подырмақта сексен дұхма бұлдарады. Еврлық семде халық сене. Шағым берге візене хулара ашлеген зене. Шав ожа бараган парзадыраган организацияне. Пауты плюса пайхигун шав сене хвартарақ туза пидерме сенет бір. Візене нумай ябала зене. Малдан ахадырлемелі ахаден галаман деп бірін ваттезем шуна хадырледі, хелле ураба хадырледі зе. Васшав ябалазы не взен бұқсақтымала паянхи гун биде юрлықсен бұр. Рашей халық фрончын чываш хендре уйрымынчела рудрава азыр қазақтыма шантарчыш. Объект семшін явапла компанияре авария полна вырынсене тимлі хуйырма. Шедес шулсенче весене ергене гертмесым ақпачыш. Чывашинкаларым вали Елена Дмитриева, Святослав Петров.